Són metges de l'equip de radiologia intervencionista de l'Hospital General de Castelló. Posen a punt el nou angiògraf biplà adquirit pel centre. A partir de la setmana vinent, permetrà millorar la qualitat assistencial dels pacients que pateixen un ictus. Los tiempos del procedimiento también se acortan, porque al fin y al cabo estamos adquiriendo dos planos de forma simultánea y además utilizaremos menos cantidad del contraste, con lo cual es menos perjudicial para el paciente. A banda dels ictus, l'aparell permetrà tractar altres patologies vasculars. Reducir listas de espera, aplicar nuevos tratamientos, duplicar los pacientes que se realizan cada dia. L'ictus es produeix quan la sang que arriba al cervell s'interromp degut a que un vas sanguini s'ha trencat o ha quedat taponat. La immediatesa en l'atenció al pacient és vital, però també la precisió. Mediante unos catéteres de un perfil muy delgadito y pequeños, llegamos hasta aquí i extraemos el trombo. Fins ara, molts pacients de la província que patien un ictus eren derivats al Clínic de València. Tot i el nou aparell, això encara no canviarà. Nosotros no tenemos personal como para asumir una guardia de 24/7 y a la espera estamos, porque nosotros sí que estamos abiertos, por supuesto, a asumirla, pero siempre con la dotación de personal. Evitar l'alcohol i el tabac, fer esport de forma moderada i una alimentació saludable ens poden ajudar a prevenir un ictus.